Ngothi mina thentsene kubelawara ya khumembiri inhlekani mingitsero mkana lona FM na kuhlekanisa kona ngisala sitshishurko eka nhlekani lo hikutisela na kona Afrika wa Vulavula kamkana lona FM umelerisiwa incinda Eric Mabasa nhlekani lo nakufumela kurikolo wangana ngakona ngoba kho ngisala uri Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na uyikuma ku audio streaming yamkana lona fm.co.za mwana rsimatwa jimwe xitlango maxingirtano wa chachana makulelo wa ndandazi ya FIFA World Cup ngopfu yale yavo vaxisati yi thewukerile sweswi hi vulavulako va yi vitana FIFA Women's World Cup ya yi thewukerile kusuka le Australia ne le New Zealand hi mhaka kwala ka nongonoko loyi ta ka famba na munakisi malachi famba na vona kusukisela sweswi ku fika na ku pfumela ku ta famba na vona ku fika ntlangu wo hela se ntlangu loko ni nga hoxisi ntlangu exikarhi ka Australia na Nigeria se va ta hi byela ni ya ka vona ku nga ri khale va hi byela ku kahle kahle se swi fambisa ku yini handle ka sweswo miyitsero mukana lona FM hi langutela ku bula na xandla xa president wa Economic Freedom Fighters tatana Floyd Shivambu laha ka hafu ku bile awara ya 13 nhlekani lowu mi ta tsundzuka ku ri ve le ku kungeleni ku na ntirho lowu va wu endlaka ku hela loko ka vhiki kambe ke va humese xitatimende tolo va kombisa timhaka ta nxaxamelo wa vakhanselara swirho swa huvo yo endla milawu lava va nga hoxangi ku xandla ka ku tisa vanhu lava nga ta va ri kona a FNB va nge ri vanhu valava va fanele va tshinyiwa hikokwalaho ka yini va famba hi gondza roro leri va ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa yi sukile a Niger endzhaku ka loko masocha ya teka xiboho xa ku teka mfumo va ku hayi president na wena vumbiwa swa wena hinkwaswo leswi a swa ha fambelana hina se hi fika njhani ka xiyimo xo xolexa hi kumbexani ta kuma professor Tembason kambe ke riqingho ra vona a ri le ku kumekeni kambe hambiswiritano hi ta twa wehe ku u khome ti timhaka hi le ka 0860002543 ku tengiwa ka nandzu wa senzo meyiwa na swilo swo haya mahlweni na maphorisa lama va nga hetelela va khumbeka ka timhaka ta le N1 va langutele hi mahlongati timhaka ta xiboho xa bail ku va yi kuma kumbe va yi kumike le ku ringeteni ku landzelela mahungu la ku la ta vona ku va nga va xiyimo xi fambise ku yini kambe ke ni pfumelela ni kandziya la loko se ni vuya ni ta va ni kha ni ku vuyela na mnakisi tatana Phineas Malachi ndzhaka leswi tona khalanga leta eka n'wina Afrika a vulavula kheselela cita twa ku ri loko ntlangu ya fika ka nkarhi wo wisa hi ta famba njhani hi ta vuya ka n'wina kwahalaya ka va kotara ku nga si ba awara ya n'we hi ta twa ku se mi fambe njhani hi ndlela leyi khenseli swinene laci inkomo sweswo mingitsero mukana lonene hi mhaka hi ku laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka mukana lonene FM makomba ndlela hawu loko ni kha ni tlanga xinavisiso lexiya xa ku kombisa ku nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ku tisela mitlangu tinsimu letiwa ti twa ta gigela ti go 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 a hi vuyeni ka Afrika wa vulavula ka mukana lona FM kandziyisa rito ka 0 a ri ku lweni na xona xexo kambe ke u nga hi bela riqingho ka 0860002543 kumbe tirhisa mathivela TP ya sabc.co.za era Afrika munghana i Twitter handle hi twa ku khome timhaka ti wena kwana u nga kona kambe ke ku na un'wana miyingiseri wo sungula hi leyi nhlekani mi amukerile ka munghana lona FM nhlekani minjhani hi pfukile minjhani khalanga pfukile so a hi sunguleni mi ri yini n'we mina ni ri na xirilo i mhani oma mabaloyi aka ribungwana hi na organization ya old age home hi nga yi sungula hi 2012 hi sungule kahle hi ya tivisa Ndabezitha ku ri hina hi na mihleketo yo sungula project ya old age home so Ndabezitha va vuye va yi tekela nhlokweni va ku yes i mihleketo ya kahle yaleyo mi nge ri ni mi nyika ndhawu leyi a ni mi xaviseli hi ku i xilo lexi lavaka ku pfuna community na van'wani va ta kuma mintirho kwalaho se ni mi nyika ndhawu mahala ivi swi confirmiwa swilo sweswo va matsalani va byeriwa ku ri ma va vona vanhu lava ni kombela ku xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka ka project leyi mi va pfuna mahala xi lava ku pfuna tiko i ntiyiso va matsalani va hi pfunile yi approviwa ndhawu yaleyo ma-social worker va hi tsalela papila ro confirma na mukhanselara va endla tani va hi tsalela na vona xi ya submitiwa ka masipala va ka masipala va ta hi demekhetela ndhawu yaleyo va hi nyika fomo leyi va nga hi nyika yona yo confirma ku ri va hi nyikile ndhawu so yi exista kusuka kwalano ku fika 2015 yi wa hi ku a hi nga ri na information ya ku ti-fund hi nga ti kuma njhani so hi 2021
hi laha hi twe kwala ka Munghana Lonene mi karhi mi vulavula na ma-social workers na va social development va kombisa ku ri vanhu a va ti sunguleli mintirho va nga lweli ku ri a xikolokolo hi ta thoriwa. Se loko ni kha ni yingisela kwala mi ku mi va vutisa mi ku ti-organization leyi va nga yi sungulaka yi nga ku lavekeni swa straight leyi yi nga na nkoka ngopfu yi xotaku hi yihi? Va kombisa ku ri ku xota yo hlayisa vadyuhari na yo hlayisa vana va swisiwana. Mina ni hatla ni tekela nhlokweni yona yo hlayisa vadyuhari ni ku hi na certificate ya yona hi lo tshama. Why hi nga yimi hi milenge hi vhe hi sungula hi 2021 yaleyo? Ni vuye ni yi ta ka Munghana Lonene ni fika ni kuma botsolani ni vutisisa ku hi nga endlisa ku yini ku hi kuma information ya tifund njhani a hi tivi nchumu hi sweswo. Va hi hlanganisa na Botchavani Khosa va hi byela ku fambani aka ndhawu yihi na yihi. So xirilo xa hina sweswi i ku chief lava nga nghena va xavise ndhawu ya hina liya hi nga nikiwa yona yi nga ta yi ta demarketiwa hi masipala hi nga khoma na PTO ya yona. Va xavisela vakereke yo ta yi huma hala ya ka Mahatlani ya tiko rin'wana va tekela vaakatiko ndhawu. Hi lexi hi nga ku ri leni xona nge hi kombela ndhawu ya hina hi ku sweswi hi le ku apulayeni ka funding yin'wana yi kombisa kahle ku yi lava na PTO. So hi ta teka PTO hi ya yi submita mara ndhawu yi tekiwile na. Hi kombela ku pfuniwa kwala. Se kereke leyi se yi akiwile? A yi se akiwa hi loko ma va karhi va ku nghene TLB karhi yi clean. Oh, okay. Se loko mi tlhelela hosini va ri yini hi ku okay a hi sunguleni la hosi lava nga mi nyika va kwihi? Va lovile. Oh, va hundze misaveni. Okay. Va hundze misaveni. Se va matsalani lava a va ri kona hi nkarhi walowo va ha ri vona a va cinci. Mara n'wini va ka Baloyi muswi bya ka n'wina vosi kwala na swona kumbe no vulavula swo ka ni nga swi tivi? No vula tani ni i boti kahle. Se lava va nga koho sweswiwani hi vo va nga xavisa va xavise mina vumbhoni byo va xavisile mi byi kuma kwihi? A tribal va ni vitane straight va ta ni vutisa ku ndhawu liya mahata yi tirhisa na ni ku ha yi tirhisa hi busy yona loko hi ku ni tsakela old age home a hi vuli leyi mi nga hi nyika kona tliliniki hi nga kombela office ntsena hi vula ndhawu liya hi nga nikiwa yona hi yo old age. So va kombisa ku ri ku ze va yi xavisa vona hina a hi na xilipi xo komba ku hi xavile ndhawu liya. Se ni va kombisa ni ku tifu veteri a va hi xaviseli hi ku a hi xa munhu i swilo swo pfuna community. Wun'wani wa khansele kwalaya a kombisa ku laya kusuhani na xitandi xa old age home ku na ndhawu yi nga nikiwa munhu a nga na maphepha ya yona a nga na xilipi xo komba ku i xavile. Why hi nga teki yona hi nyika lava kereke? Chief va hlamule ku ri yaleyo ni nge yi hlamula. Okay. Okay, se va kereke muganga ka n'wehe loko mi nyikiwa ndhawu mi hakela mali muni? A ni tivi leswa ti-business xitandi xinene i 1,050 rand xitandi. Ivi rasiti ya koho yi tsariwa kwalaya a tribal? Okay. Se kereke ma swi tiva ku va xave hi mali muni? Va ri va humese 15,000. Nayo yi na xilipi kwalaya tribal? Swi ri yi na xilipi a ni swi vonangi swa xilipi. Oh, swi ri. A ni swi vonangi. Okay. Se a hi sunguleni la yo lovile yale man se a ni nga voni yi tika yo love ngopfu hi ku xo sungula i ku n'wina mi na yona PTO wa swona? So and lexi mi fanele ku mi xindla sweswi yana na tribal va tribal a va mi kombi loko lava van'wana va ri na PTO. Loko ve va na yona PTO se ko hi nga ta hundzela henhla hi ya ka ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya leyi ya misava na timhaka ta nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya leyi la Limpopo loko ni nga hoxisi yi rhangeriwa hi dokodela Ramudumo hi laha hi nga ta ya kona kambe na ku sungula ni tiva ku va na PTO lavaya na loko va ri hava PTO hambi va hakele 15,000 hambi va hakelanga 15,000 a hi ya vona ndhawu ya n'wena. Ni ya tribal ni ya kombela ku va hi komba PTO ya lavaya loko va ri na PTO lavaya van'wana swi vula ku se mi na ti-PTO timbirhi ta ndhawu yin'we se hi leyi ta ku yi ta ahluriwa la ka ndzawulo leyi ya timhaka ta misava na nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya.
loko va ri hava PTO mi nga zi mi gungula na vona a va na lunghelo hambi va nyikiwe 15,000 davezita loko va ri hava PTO vanhu va lava hi vulavulaka hi vona a swi le nawini hiko anakeni na 15,000 liya loko yi huma a hi ya ndavezita phela ya tribal leyi tlhelaka yi pfuna muganga wolowo so mani oma futhi a mi fanele mi nga swi twisangi la n'wina ni i va ka n'wina i buti wa n'wina a mi fanele mi ya mi ya vulavula na vona mi swi twisisa kahle kambe leswi se mi nga swi tisa swi tile a hi landzeleriseni sweswi ni kombela mi ndlela sweswo ni ta teka nomboro ya n'wina ka muhumelerisi mi nga ya kona tribal rini nkarhi muni ni nga mi cheka nkarhi muni loko yi 1:30 yi ba mi nga mi fikile tribal kumbe mi le kusuhi namuntlha ni kwala around ka Ribungwani loko a ni kume call a ni huma kona tribal ni ngo tlhelela ni vula ku loko i mpfhuka wo tani hi kwihi kusuka la mi nga kona ku lehelinyana sweswiwani ku nga va ku ri half past hi ngebi loko mi fikile mi kume nhlamulo khweni tani muhumelerisi wa mehe ni lava ku hi vhe namuntlha kwala moyeni walowo hi swi twa ku na ti-PTO timbirhi kumbe na loko va mi kholerile khweni tani muhumelerisi wa mehe then hi ta yi teka kusuka kwalaho ni va khweni ta ka nambara yihi muhumelerisi okay ni ta va byela va ta mi fonela bona muhumelerisi ni ta va byela va mi fonela ku va ta kota ku kuma va ta mi fonela bona muhumelerisi va ta mi fonela hi 1 hi swona mani ni khensile inkomo hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ente iso mi sera Munghana Lonene FM hi kona ka SABC Plus laha u nga tiphinaka hi minongoroko yo hambanahambana ya Munghana Lonene FM na switichi swin'wana swa nhlangano wa xo Afrika-Dzonga swa thelevhixini ti-documentary hinkwaswo leswi nga tsakelaka ku swi tiva u swi kuma thwi SABC Plus mayimama ka ko kambe ke sweswi hi ku timingisa rome hi ku angula ku yini 0860002543 hi ndlela leyo va vuhosi bya ka Ribungwani minkarhi ku tala ni nga ri ni pfani kuma mahungu va ni rhumela lava vulavula na mina hi ndlela leyo kumbe un'wana i ta rhumela i ta vulavula na mina hi ndlela yeleyo ku ya amahlweni hi ta kota ku twa ku timhaka leti ta le ka Ribungwani kahle ku endla ka yini PTO i swin'wana swa leswi kumbexani swi fanele swi ta basisiwa la ku kahle hi xichi ave lexi tihosi ti nga na xoho eka timhaka ta ku nyika switandi na ku ka va nga nyiki switandi ku xavisa na ku ka va nga xavisi hi ndlela yoleyo mi ta tsundzuka ku na tindhawu to tala loko ti sungula ku twa vanhu va kha va ta kwala ka xiyanimoya xexi va rila va ku hey hina hi xaviseriwe kambirhi hi ndleka hi nikiwe xitandi xin'we hi ri vambirhi sweswo swa ku taniya se i yin'wana ya mintlhontlhotlho leyi nga kona ni tsale timinete tinharhu kumbexani ni nga twa un'wana tana hungu rihi kumbe mi tana rin'wana hungu leri nga ta ka ri nga ni tshikeleli leri se ri ni tshikelerile leri hi ndlela yaleyo kasi ke ni teri hi ta bula na Shivambu loko hi vuya mahungwini ya misava nhlokomhaka ta misava ya awara yan'we sweswiwani hi hafu ku bile awara ya 12 hi ta va hi kha hi bula na nkulukumba Floyd Shivambu va ta kota ku va hi byela ku va lulami ku fika kwihi ka ntirho wa mindlwani na timhaka ta ku xin'wana swa ko i timhaka ta ku lava se ku nga huma nxaxamelo wa vona la swi vula yini hi vona hi ndlela yoleyo na n'wina swirho swa economic freedom fighters ha mi rhamba ku va mi tisa matitwelo ya n'wehe na n'we mi nga ri ku swirho swa economic freedom fighters na n'wehe ha mi rhamba leswaku na n'wehe mi tisa mavonelo ya n'wina hi ndlela yeleyo a hi kumeni ve ri ku na ndhuna la kusuka ka N'wamankena va vurile vito ra n'wina kambe a ni ri kumangi kahle ndhuna mkoxeni Bospet ndhuna mkoxeni nhlekani mi ri yini Bospet lexi ndlaku tiko ra hina ri nga fambi kahle i ku hi sungula swilo a swi le nawini a swi le mithethweni swa ku tala mara loko ni cheka hi kumeka hi ri na tikereke leti ti nga riki anawini laha hi nga na varhangeri lava va fambisaka tikereke so ene hi laha swilo swi nga fambeki kahle mi kuma ku ri tikereke leti to ka ti nga fambeki kahle hi laha na vukungundzwani byi va ku byi ri kona laha ku ngo endliwa business endzeni ka kereke leyi yi nga riki anawini so a ni voni ku hi nga va na swilo swa ku tala swi nga nawini hi tsandzeka na kereke yi nga ri anawini leyi tivaka ku i ya Xikwembu
kambe ndhuna mi vula yini loko mi ku kereka yi le nawini yi va ku ndleke yini loko kereke yi nga vi nawini kereke loko yi nga ri nawini bosset munhu wo tikumela ndhawu a zima ivi ya ku chayachayana ku vitaniwa vanhu va ta robiwa mi nyikelela tintangwini mi nyikelela kwini la loko ni cheka loko ho languta sayiti ra tin'anga Dr. Hlati va tshama va kha va vulavula a va kali mara hina varhangeri va ri va Bishop Mane ni rivala ku mavito lava va yimelaka tikereke ni twisisa ku a va fanele va vulavula something hi swilo leswi swi nga ku ndlekini mara ni voni nga ku va miyerini ku ve hi vona va rhangela ku tikereke ene ma vona ku loko swilo swa ku fana na swa kereke swi nga ri nawini i ncini xi nga ta va nawini a tiko ra hina ku antswa hi ku akerekeni hi ku hi langutela swilo swo famba hi ndlela a swo i ntiyiso heta walowo ya se mina sweswi ni rila hi ku vanhu lava va rhangela ku tikereke a tikweni ra hina a va humeli ehandle va vulavula va swi yimayimela loko ni nyika example hi Dr. Hlati always va tshama va kha va vulavula va tshinya tin'anga ta vona so leswa so a hi swi lavi leswa so a hi swi lavi loko mi vona leswi swi endlekisa leswi a hi tin'anga ta hina so na le ka tikereke hi langutele the same ku vanhu lava va rhangelaku tikereke a tikweni ra hina ku nga va provinsini ku nga va a tikweni hinkwaro a va yimi va vulavula cause leswi swi endleka a swi le rivaleni swi va swi nga tumbelangi swi endliwa rivaleni ne mi twele ndona no ni khensile boss inkomo indona mkosheni kusuka ka n'wamankena a hi hundzeni laha loko se hi vuya na xandla xa president wa economic freedom fighters tatana Floyd Shivambu kambe hi vula na vona endzhaku ka loko sesilili va hi byele ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va emisekweni ya sesilili hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hi sweswo mintsiro munghana lona FM 24 timinete ntsene yi nga se ba awara ya 1 mahungu ya misava hi ndlela yoyoleyo kasi ke sweswiwani la ku vula na va economic freedom fighters va hi byela ku tindlela tingani hi ndlela yoleyo loko hi kha hi languteka sikunkulu eka siku ra 29 ra n'hweti leyi hi nga ka yona ku nga mundlwana ngqivela lowu hi nga ka wona va nge ri tindlela hinkwato ti kongoma a First National Bank Stadium FNB va economic freedom fighters mane amukela tatana Floyd Shivambu hi twa ku va ri nyama leyi nga dlawa tihomu leti ti nga dlawa siku leri ta ha ri kona kumbe ka ha laveka tin'wani ke Shivambu nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene FM na inhlekani muhaxi ni nhlekani ka vayingiseri hinkwavo va munghana lonene a hi sunguleni la ka ku sikunkulu siku ra 29 n'hweti leya Mawuwani lera mi ri langutele hi mahlongati tani economic freedom fighters ri le ku tshuneleni mi lungheke ku fika kwihi tani hi vandla no hi ready for Saturday ku hi ta va hi kha hi hosta rally yo celebrate malembe ya 10 ya EFF ku hi sungule organization malembe ya 10 lama nga hinda and since hi sungule organization se hi kurile so swilo hinkwaswo swi ready mabazi ma ta va ma kha ma nghena ma huma ka tindhawu ta ku hambanahambana so almost all provinces va ta va kha va tisa mabazi ya celebrate malembe ya 10 ya EFF FNB Stadium so ku ta va ku ri event yi kumba ngopfu ya ku katsa vanhu hinkwavo vo humaka na le handle va ta ku famba va huma matiko ya ku hambanahambana mara most importantly ku ta va ku ri timembara ta EFF na tisupportara ta EFF lava nga ta va ri koho ku celebrate 10 years ya EFF so yi ready ngopfu leswi hi nga swi tela a FNB Stadium so hinkwaswo swilo swi in proper perspective so kha hi celebrate hi mugqivelo ta ntwe mi vulavula hi tibazi ti nga ta huma ka tindhawu to hambanahambana i swin'wana swa leswi va mi swi kunguhatile tani hi economic freedom fighters kambe ke i nga ri a mi nyike swirho leswi swa vandla leswi swi yimelaka vaaki ka swihamenge swo hambanahambana kusuka ka huvo yi endla milawu sweswo ku va swi endla ntirho wo karhi a mi te va endla yini so hi February this year nyiki notice ka public representative chancellor na timember parliament ka parliament a Cape Town member yin'wana ya EFF ai zami ku ya vulavula na vanhu ku ma fundraiser ku
va tisa bazi nambu ku ri rin'we kumbe mambirhi ku va transporta vanhu kusuka laha va tshamaka koho voho va ya FNB Stadium. So sweswiwani hi confirming about 1,200 ya mabazi lama nga ta makhamata from the public representatives ta ku hambanahambana. So ku na lava nga tsandzeka ku tisa mabazi se hi ku murhangeli wa njhani wa EFF loyi i nyikiwa tin'hweti ta ntlhanu ku fundraiser for bazi rin'we ku transporta vanhu lava tshamaka na vona, vanhu lava va nga ku nyika mandate ya ku ya va khanselara kumbe xana ku va member ya parliament, but we fail to even fundraise for one bus. Se ku ka vona ku loko swi ri tsandzeka ku ka na vanhu va wena lava tshamaka na vona, you must not as well come to the celebration ya EFF. Ku ka EFF we do not have money yo ku nga kota ku hakela swilo hinkwaswo minkarhi hinkwayo. Hi tshembela ka ti-public representatives ta hina ku hi minkarhi hinkwato va ku ri tolo ti hi pfunaka ku loko hi endla swilo ku swi famba swi ya mahlweni. Organization a yi nge kuli loko ku ri ku vanhu ku to kuma mintirho ntsena wa ti-public representatives ta EFF mara a va nghenisi nchumu ka ku organization ya mahlweni. So that is the decision leyi hi nga yi teka ku hinkwavo lava va yimelaka EFF ka tikhansele na le ka palamende a va lava na vanhu van'wamabindzu kumbe van'wana na van'wana va hlengeleta mali ku va kota ku tisa vanhu FNB Stadium. So that is the decision that we took and hi leyi yima ku hi va na sweswo. Se swi vula ku ni le ku ri ringteni loko mo va mi ri na vanhu va 1,000 xikombiso tanihi ti-representatives ta n'wehe ivi ti kha ti tisa bazi rin'we i 80,000 leyi kumbexani yi nga kusuhi swinene na ku tata FNB. A mi va tweli vusiwana ku anyway stadium xi nga tala na hambi n'we mi tsandzekini? Loko mo tsundzuka ku the reason ku EFF yi fike ka malembe makhume and then yi va yi kha yi kula hi minkarhi hinkwayo, it's because of discipline na ku hi endla ku vanhu hinkwavo lava va joinaka EFF ngopfungopfu lava va rhumelaka tipalamende hi endla ku sure ku minkarhi hinkwayo va endla leswi swi vonakalaka ku va endla yini hi minkarhi hinkwayo. So you can't be a public representative ya EFF mara a ku na nchumu leswi swi contributaka ka organization. Hi ku loko wo tshama hinkwenu ti-public representatives hi nga endli nchumu for organization, a yi nge yi hele organization, a yi nge kuli, yi ta tshama yi ri organization leyintsongo. And hina ti-aspirations kumbe ku navela loko kulukumba ku loko hi ka ti-election next year we must be government. So hi fanele hi va hi ri na vanhu lava va nga tiyimisela hi minkarhi hinkwayo ku va kota ku kurisa organization. So it's not about ku ta va na 80,000 kumbe 100,000 people at stadium. I ku vona ku tiyimisela ka ti-public representatives ta hina, tikhanselara na timembara ta palamende ku because hi va niki mintirho leyiwani minkarhi yo tala ku ku na vanhu vo tala va nga na access ka vona ku a hi hlengeleteni mali ku hi kota ku hi ya celebrate malembe makhume ma EFF leswi a hi tirhaka hi swona minkarhi hinkwayo. So it's not about the number, it's about responsibility. Se hikokwalaho ka yini mi teke xiboho xa ku loko mi humesa tsalwa leri mi ri yisaka vateki va mahungu mi hi komba ku Patrick Mathebula i ta va a beniwini ku va koka hi ku tsandzekile, lava nga tsandzeka hi lava na Patrick Mathebula i tsandzekile sweswo? So ka EFF a hi tirhi hi swihundla leswin'wana na xin'wana hi vulavulaka hi xona, hi vulavula hi swona openly. Loko vanhu va endle swilo swi nga ri ku swona swa organization minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vulavula. That is why ni loko mo langutaka previous issues vanhu lava hi va yisaka disciplinary hearings va tsandzeka ku endla swo hambanahambana, we speak about it publicly. And swi le ka constitution ya EFF ya ku we do not hide anything. Hinkwaswo leswi hi swi endlaka swi le rivaleni, a hi tumbeti nchumu ka EFF because vanhu va fanele va accountable open. Ti-public representatives i vanhu lava yimelaka vanhu ematikweni ya ku hambanahambana. So va fanele va swi tiva ku munhu loyiwani u nyikiwe mandate hi organization ku a hi organizela transport ku hi ya FNB Stadium mara u tsandzekile, and then organization yi ta vona ku endla njhani hi sweswo ku silungisa njhani ku ya mahlweni ku hi lava ti-public representatives leti nga tiyimisela minkarhi hinkwayo. Loko mo languta mahaxi mi ta vona ku ti-organization tin'wani ti tsandzeka na ku hakela muholo ya vatirhi va vona hi mhaka ku va tshika ti-public representatives ta vona ti nga endli nchumu, ti nga contribute nchumu ka organization ya vona. And a hi lavi ku vona those consequences tanihi EFF, hi lava ku vona organization
leyi kotaka ku tiyimela, leyi kotaka ku tihlayisa, leyi kotaka ku teka swilo hinkwaswo leswi swi endlaku seriously. So that is how we handle it. And munhu un'wana na un'wana a joinaka EFF u joina kha swi tiva ku from time to time you publicly se a hetseleni swi mi nyika xifaniso xa njhani leswiwani Shivambu tanihi economic freedom fighters loko ku ri na vanhu vo nhlayo ya leyi hi ku yi languta kunene hi mahlo yi tikomba yi ri nhlayo ya le henhla swinene a ni tivi ku n'wina tanihi economic freedom fighters mi yi vona yi ri nhlayo yitsongo kumbe njhani kambe loko ni ka ni languta ni vona va tele ku tlula 400 wa vanhu lava se mi nge mi va benile la a swi mi khumbi ka xifaniso lexi kumbexani mi nga va ku mi kha mi xi nyika ka tindhawu teti va humaka ka tona ngopfungopfu loko hi kha hi langutana na rona lembe ri taka ra 2024 ra nhlawulo. No, a swi hi vuyerisi ngopfu because loko mo languta in terms of the number ya vanhu lava va representaka EFF ka ti-municipality ta ku hambanahambana ni le ka ti-provincial legislature sweswiwani hi na 1290 ya ti-public representatives and lava nga tsandzeka they are less than 400. So we've already achieved more than 65% victory hi vanhu lava nga va accountable ku va endla leswi va nga kombela ku va swi endla. So swi komba ku ya kun'wana mahlweni and that is what we'll always do loko ya mahlweni ku tanihi organization we must be honest na vanhu va le tikweni hi fanele hi va hi ri na ntiyiso minkarhi hinkwayo a vona va tsandzeka lavona va le ku swi koteni and then ku ya mahlweni njhani minkarhi hinkwayo. So that is what we do. We will always do that because organization yi found on those principles ya ku hi fanele hi kota ku hi khoma vanhu accountable openly. That is what defines the organization. A hetseleni hi liya ya prof tatana Shivambu van'wani va ri prof va komba ku va mi tlhavisela bolo ngopfungopfu loko va languta ku n'wi leswi mi yimaku na swoho a va yimi na swona kambe a mi va rhambili ka ntirho wa n'we le a Cape Town. mi ri yini hi sweswo loko hi kha hi languta vuxaka bya n'wina na Professor Lumumba? Ku na vanhu vo tala vuhaxi lava va nga voneki swilo hi ndlela leyi EFF swi vonaka hi swona and they cannot be away ya ku loko vanhu va nga voni swilo hinkwaswo ku fana na hina we cannot associate with them. Swi vula ku hi nge vulavuli na munhu ke hi ku na vanhu vo tala ku na lava van'wana va pfunelaka na swin'wana swa hina swin'wana va pfunelaka na swona. Loko ho teka approach ya ku hi vulavula na vanhu ntsena lava va twananaka na hina ka hinkwaswo leswi hi yimelaka swona tanihi EFF swi vula ku a nge vulavuli na munhu kumbexana a nge rhambi munhu tanihi EFF. Ku na vanhu van'wana va nga ta ku no loko mo vulavula hi swa misava na the land station timayini ha twanana na n'wina mara leswa swa borders ha twanana na n'wina. There's no way ku vanhu va nga twanana na hina ka hinkwaswo leswi hi yimelaka swona. Mara prof i munhu wa pan-Africanist loyi a twananaka na hina hi leswa swa ku hi fanele hi hlanganisa tiko hinkwaro la continent hinkwayo ya Afrika hi twanana na hina and leswin'wana hi nga twananaka swona hi ta teka nkarhi hi vulavula minkarhi hinkwayo ku hi va na perspective ya ku hi ya njhani mahlweni. So we don't agree with him and hi va hlamuselela na vona ku a hi twanana na n'wina hi leswiwani mara ka leswin'wana hi twanana na n'wina and then va hi nyika lecture leyi nga va clear in terms of ku ya njhani mahlweni. A khensa swinene tatana Shivambu a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina na ku pfumela ku ri leswi mi nga hi tshembisa ku munhu un'wana na un'wana laha nga ta va FNB hambi hina hi nga ta va hi te hi ntirho hi ta tlhela hi dyile ni tshemba swi ta va tani. Hinkwavo vanhu va ta tlhela va ta huma va dyile ku hi dlaye tihomu ta 100 and ku ta va ku na tiqambi na Dr. Thomas Chauke na Senior Sisters va ta va ri koho le FNB Stadium va kha va chaya tigatara na tiqambi ta ku hambanahambana to huma matikweni hinkwawo ta va ri kona va kha va joina ku celebrate ka EFF. So hi ramba vanhu hinkwavo lava nga kona lava swi kotaka na lava nga ta hi voxe a va ti hinkwavo va ta nyikiwa swikipa na swakudya ku celebrate 10 years ya EFF. Khensani Shivambu hi swona hi khensile inkomo Floyd Shivambu va lava hi bula na vona mingisero mkanana FM xandla xa president wa economic freedom fighters EFF a swi tolokiwi a mi kha mi swi twa se leswi swi nga tolokiwi ku a mi kha mi swi twa hi nkarhi wa ku hi ku ka yi nga ri kahle 1-0 fa mahlweni hi tiko ra Australia khalanga lavakisi malaji mina lava mi tirhaka na va kwala ni ta kombela va mi pfunanyana loko mi vulavula swi vulavula kambirhi na mina ni ta va ni kha ni lulamisa hala ka hina
Okay, isona papa, isona. Enkomo la isho mingisero mnganalo na FM kuthi mingisero me kwalo ngakho hi salle timinute tingani salle timinute ta kahle ay man mala amfana mvimi me tsa xiphemu lexi ku xele timinute timbirhi man laji a swi koteki kumve tis The guy is a Kalanga. tsani laji ta ve swi vona loko hi vuya ka awara leyi n'wana mo hi tisa ntlangu wolowo khensini laji i timinute ta nkombo yi nga se ba awara ya n'we mingisero mnganalo na FM ta ya mahungu ya misava lawa hi nga tshemisiwa yona hi sesi Lilian Hlavangwana mi tweneni n'wina va economic freedom fighters yin'wana ta tsakela ngopfu n'wina sweswi mi titwa njhani siku ra n'wina hi leriya ra mindlwani le a FNB stadium 0860002543 na timinute ta nkombo leti ti nga ni pfumelelaka ku ni mi nyika nkarhi wa ku va mi ya mahlweni mi hi byela ku n'we tanihi economic freedom fighters kwala mi nga yingisela mi ri koho mi ri yini loko hi kha hi languteka timhaka leti ta ntlangu wa n'we wa ku tlangela lembe ra vukhume kusuka loko mi tumbuluxiwile hi ndlela leyo 0860002543 na ri teka riqingho ra rondzaka lexi ku sala timinete tinharhu and yimani sungula hi buti Moses Stall tshame ni dyondzisa nkulukumba n'wana a va vitaniwa hi vito leri Moses Stall yena nkulukumba mvula ku yena xikwembu xikulu se Moses swi vula ku we i xirho xa EFF lexi kulukumba ngopfu okay i titwa njhani mativa mina lana ya koho leswiwana ne titwa at least ya ni ri munhu exikarhi ka vanhu endhawini leyi ni kumaka ka leswiwani because at least vanhu va ku tala loko ni kha ni endla xilo va chava vandla lera hina leriya swilo hinkwaswo at least famba kahle laha ni tirhaka kona swilo hinkwaswo famba kahle that's why mina ni fanele ni ya celebrate siku leri hi 29 ni ta va ni tsake ngopfu ku ni kuma ni ri le FNB stadium se loko a wo fanele i rhamba vanhu lava va nga ri ku swirho swa vandla ra wena a wu ta ku yini ka vona okay a ni ta va hlamusetana ku vanhu va ka hina a hi pfuleni matihlo ni voni swin'wana hi vandla leriya swilo swa endleka loko i lava swilo swi humelela hi vandla leriya ri ni pfuni ngopfu vandla leriya ni ngo n'wina ka n'wina vantshwa ma ha ri vantshwa ka n'wina vantshwa a hi yini FNB hi ya tlangela EFF na next year 2024 a hi yini ku vhoteni na mikombela yini vhotela vandla ra hina hi vona leswi hi tirhelela yini Moses Stall nkenseli swinene swona Mr DP inkomo watwa Mr DP okay kasi na fomela n'wina machudeni ma mene ma ta la okay 0860002543 a hi ku tivingisela ve i nkarhi wa n'we lowu a mi nge wu kumi masiku hinkwawo nkarhi wa n'we wa ku va mi tinyungubyisa hi vuxirho bya n'we bya ku va EFF hi ndlela leyo mi ta tsundzuka loko se hi vuya va hungela misava se hi teka un'wana na un'wana ha languti ku ka EFF kumbe yini hi yo mhaka ni kha ni mi vutisa ku mi ya tlangela njhani sweswiwani hi ndlela yoleyo a ni rhambe n'wina a ni ka ri ku hi bule na tatana Floyd Shivambu 0860002543 u nga tirhisa nomboro yaleyo ku nga ri khale ta va hi ka kuma mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana van'wana va ku lelana hi ndlela yoleyo mani hi hetisela hi loyi hi nga siya mahungu ya misava nhleka ayi president Mavonelo mi salele hi minete mi ri yini n'we hina hi ri bisi ya celebrate le a FNB ta va hi karhi hi cina na va PLO Lumumba pakela ku ya miyoro ya mina ko va ku misali ya misana hi khoma hi voko kahle kahle i munhu un'wana loyi a ni inspiraka swinene va vulavula hi African unity i tisayana hinkwaswo swa swi vulavulaka kahle kahle sensakisi na metweli voto wa mina khenseli swinene mi ya tiphina ya ku cina swinene inkomo hi sweswo mingiselo mnganalo FM i swirho swa economic freedom fighters n'wina van'wana hi ta bula loko hi vuya mahungu ya misava loko se mi ri na tin'wana timhaka leti mi tsakelaka ku va mi bula hi toho hi ndlela yaleyo kambe sweswi i nkarhi wa ku hi tsutsumela le ku nga na lelana sesi Lilian Hlavangwana va hi nyika mahungu lama va nga hi tshembisa wona ku nandzu luwa vakulukumba lava va ngete wu hundzeriwa mahlweni ku endleke yini a va ha yi kumangi bail ku endla ka yini kambe hi yeneni le ku nga na sesi Lilian Hlavangwana ndlela leyi hi tirhisaka ya kona hi leyi
na swi tomingisira mganano na FM yime kulunga ulota byela timhaka leti kumbe tihi leti u nga tikhoma eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yeleyo kambe ke loko wena u nga se endla tani a hi sunguleni hi tlhelela leyi ka khapu ya misava leyi nge le ku rhurheliweni laha Australia na le New Zealand ya vaxisati hi ku Khalanga ku ta eka n'wina mi ya emahlweni na Afrika a vulavula. hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. munghana lonene FM makomba ndlela Yingisela thwi eka SABC Plus. eswa mingisira mganano na FM 10 minutes ntsena ku Vulavula ya 13 hi ndlela leyi a hi koti ku un'wangulo wa wena hi wihi khometi timhaka hi ndlela leyi tsundzuka mundzuku ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka laha Benstore masingita mall studio xa hina laya ta va ka hi ku haxela kona nongonoko Afrika wa vulavula ku na vaaki lava va nge ri a va khomeki kahle hi vukorhokeri lebyi va byi kumaku a xibedhlele xa Khensani se ta ya vona ku xibedhlele xi yimise ku yini hi tlhela hi kota ku vona na ku hi twa na vona vaaki lava ku va ri yini ta kombela na muhumelerisi va hi lavela va ndzawulo ya rihanyo hi twa ku i mani la nga ta ku a ta va a yimela ndzawulo ya rihanyo loko hi ka hi bula na vaaki lava leswi nga ta va swi ri kona le a Giyani Mundzuku hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yoleyo kasi ke endla ka sweswo 0860002543 hi ndlela yoleyo hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena hi wihi khome timhaka tingani kwala mi nga kona hi ndlela yoleyo enhlekani Khalanga ni kombela ku mi khensa boti mi nyike boti Phineas Malaji 5 minutes va hetisa ntlangu a mi tlangangi hi nkarhi hi ku hi twe 2 goals ka matlhelo hinkwawo ni mi yingisela masiku hinkwawo ni ri kwala a xawela block 23 danki Khalanga inkomu Samson Samuel loko ku hi mi korhokela leswi mi swi tsakelaka ha khensa swinene muhumelerisi ni kombela mi ni kambela mani Oma le a ka Ribungwani hi twa ku va fambe njhani le a tribal hi ta kota ku twa ku va fambe njhani le tribal hi ndlela leyi ta kota ku vona ku hi va pfuna njhani ku ya mahlweni kambe ku na muyingiseri loyi Edi mi njhani botwa mi Ipfukele ngwina pfukeli botedi mina mi ri mina ni vona xiyimo lexi tatana kumbe deputy president ya hina tatana Mashatile va langutanaku na swona so ni ku i nga ri ku vona ka mina xiyimo xa vona xi ta endla leswaku ku va na ku tsekatsekanyana ka ANC hi ku loko vo kumeka va ku ri a va ri kona ka vayisa lava va nga ba vanhu le ka N1 swi nga veka xiyimo xa khombo ngopfu ka ANC sweswo se swi hindzile a va vulangi ku a va ri ko va vurile ku a va ri ko okay because kuna swiyimo swimbirhi ni nga nghena ka lexin'wana xa n'wana wa vona ku va tshama hi nga ri va ri ka swiviko leswi va swi nga basiku eka maendlelo ya vona so hikuva hina hi vona ri munhu la nga na kahle hi development ya ku humelerisa tiko eka xiyimo xa kahle se loko hi vona va kombiwa hi tintiho se swi endla ku hi va na ku chava ehenhleni ka vona ku loko siku rin'wana va rhangela tiko xiyimo xa tiko xi nga va njhani no na mitwa tlhelo ri mutaka rona i tlhelo rin'wana leri loko wo ve ri ka xiyimo xa vona ntshemana a va swi tsakeli ku a va fanele va tikuma va ri ka xiyimo xolexo kambe hi ta ku yini a hi pfumeleni ku va ta humela rivaleni ivi va vula leswi va tivaka swona kumbe va vula leswi va nga swi tiveki hi ndlela leyo hikuva loko no languta hi ngo hi nga va khongelisa na ni vona ku ri un'wana loyi a nga na xivono xa kahle eka tiko ra hina kambe n'wina mi fika njhani ka ku i yini swo tsakatsekisa kwalano ka vandla loko ku ka ku huma swi loko va vulavula hi ku n'wana wa vona u ze a va na ku nghenelela ka swin'wana ende vona va ri na xandla se loko va nga se basisiwa loko vo kumeka va nga basangi swi nga endla ku ri ku va na ku tsekatseka ku va un'wana lava nga ta va ri eka murhangeli wa tiko ra hina ende vona loko mi ni languta a ku ri vanhu lava kahle hi ku hluvukisa ka vantshwa hi ku nga ri va na xivono xa kahle eka vantshwa ni mi tweli papa na khensa swinene boteti ni khensi ngopfu inkomo sweswo mingisi rumgalalo FM 0860002543 hi ndlela yimani hi twa ku va fambe njhani mani oma nhlekani aye mani ni huma kona le a tribal office ya ni kume matsalani va ri kona
va kombisa ku ri vona va nge yi hlamuli leyiwa ya P2O ya lava kereke swi endliwa hi wa vumune hi khansele leni wa vumune ntsena swa vona a va nga yi hlamuli I wa mune namuntlha i va parile va yi fambile khansele a va hlamuli swa khansele okay na mitwa mani oma kambe a va hlamuli swi swa khansele a ni va hlamula leswi nga maphepheni a va swi tivi ku xitandi number 2 i Pat Matebula xitandi number 3 i Ncindani Eric Mavasa xitandi number 4 swi ri mina sweswi ni kombela ku va hehla ku swi ri a yi kona PTO kambe hi ku loko a yi ri kona nhlamulo yi olovile yi kona PTO kumbe a yi kona ntsena leswi na mani hlekete swona se mini lo hlamala ku fana na n'wina se matsalani se na vo va nghena musela se ma swi vona se matsalani na vo va nghena ni mi khetsini mani imani ta vona ku hi sala njhani ndaku mhaka leyiwa ni khetse ni khensile inkomo mani se mi swi twile ku matsalani va tribal ye le ka ribungwani se va yi nghena na vona la loko va ze va ku a ni le ka xiyimo xa kahle ku hlamula leswi loko zi nga va ka xiyimo xa kahle awu ivi ki yi tiva hlamula kambe i nga swi tivi ku loko yi hlamurile lava va nga henhla ka we va ta ku yi kambe hi ta yi sala ndzhaku hambi va yi sweka PTO sweswi i process hi nga ze ya fika kwele ka MEC Bioscope makamu leyi hi mhaka kambe hi kumeni xikalaviti nhlekani minjhani Butet? hi pfukeni minjhani n'we Hi pfukile ni ta kombisa nyaka komisani botoni ni tsakise nongonoko luwa tolo luwa wa le mi ri kona hala ka swihlahla u nga ni ali i nickname liya ka xirilele maandza xikolo xin'wana xa Jim Chavani na sala mala ya xikolo xikolo swinene kambe ni vulavula sweswi vo grade 8 yi hetelela ka a swi hanyi sweswo vo grade 12 ti hetelela ka vo D na vo E it's a disaster this one ma swi vona a hi sunguriseni miri loko ri ka grade 8 i grade A to I leswi vulaka ku na titlasi ta 9 ta ka grade 8 yebo ene ni hleketa ku va tlhomelanini hayi ku ko va ku i vambirhi laha tichara tsandzeka no famba u tsandzeka no famba so i disaster leswo va mhlanga va fanele va swi landzelela swilo swo because Jim Chavani xikolo xi nge ri ku tirheni kahle swinene and loko mi langutisana vo tipambeta ti-improvini mara tinambara ta environment ta vona ti le hansi nyana ku tlula Jim Chavani ni vulavula ni nga tinyiki lembe leri loko ri ya hela hi ta va na problem hi pass rate ya le Jim Chavani so xa makumbu Teta hi mina xikalavito kambe xikalavito mi nga si famba loko mi ku hi ta va na problem hi pass rate ya Jim Chavani hi mhaka yini hi mhaka enrollment ya vona the number of letters vana vangani ka grade 12 I'm not too sure, but I think the last time I hetelela ka D if not E. I stand to be corrected. lero va nga va na 12 va nga va na 12A ku fika ka D Mara what I'm very sure about class yin'we yi hava less than 70 ya vana. ta kombela va nhlangano va haxi va ni pfunani ya ni ya jika hi ku vona ndhawu leyi hi vona loko va ri xikolweni hi vona ku vana lava va le ku tirhani njhani ya hi ku xikolo loko xi ze xi va tani hi mpela leswi vulaka swona i khombo ri nga lo rindzela ku humelela kwalano ku van'wani a va ha koti ku fikelela ka kahle hi tlhelo ra dyondzo Titsara nga fiki le xikarhi u helela kwala nyangweni wa kha dyondzo u helela kwala nyangweni so but sa xikalavito wa khale ka xikondleri xa gravel mara at least xikondleri se xi ngheneni ku fika kweli ka nkavelo ene xa ala ku fika C na swi vona ku xa ala hileswaku lembe na lembe xa ala ku fika xi jika xi ku xi ya C mativa nga hi waste mara a xo xi kahle xikondleri xa gravel Butheta na mi tweli botome inkomo tatana loyi u miyingiseri wa hina lonkulu loyi tatana Mike Maring lera rin'wani a ni vuli rona mi tatana Mike Maringa Magezi Michael Maring triple M muyingiseri wa hina lonkulu ku endla ka hina Jim Chavani tatana Maringa mi tiva yini n'we ve ri vana va tele ku tlula mpimo i disaster ku ya hi vo makamara yo dyondzela ka wona yona ke ya ko ya enela hi ndlela leyi yin'wana ya mhaka leyi faneleke hi languta n'wina mi tiva ku va
va vuhosi bya ka ribungwani va byeleni ku ni le ku va laveni lava kota ku twisisa timhaka letiya ti khumbaka mani o huma laha loko va nga kota ku swi lulamisa hi nga se famba ngopfu hi ya kule hi ndlela leyo limani teka xikalavito laha loko ni vuya ni ya ka mnakisi va hi byela ku swi famba njhani kusuka le Australia New Zealand 2023 hi ndlela leyo kambe hi nga si ya kona yimani kuma xikalavito nhleka Hayi minjhani Bosbet? buti wa mina yi pfukile n'wina minjhani Yi pfukile. mi ri yini n'we Mina sorry man a nga nghena ka liya ku na yin'wana a nga hembiseka kahle kumbe xani mi nga mi yi mahlweni na yona ni nga ha swi twangi siku rin'wana le Kruger le ka gate leyi mi ri kona mavhiki lama nga hela le ya lavo vanhu va hakela timali ta ti-R50 le a junction mall le lava ti-car guards yona ni nga ha swi twangi kumbe lomu yi landzeleli matiki na yona makumbotwe hina a hi tshiki hi na mhaka njhe hi sale ndzhaku ku nga ri khale mi ta swithu ku hi mhaka ni tivutisi ngopfu loko va za va hakelisa vanhu R50 a va ri na xoko vanhu lava va kuma mali muni hi siku swi tinjhani ni tivutisi ngopfu godfede kahle un'wana ni rhumele hungu a ku a swi ndliwile laya ntsena timolo to tala va ndlisa sweswo va hakerisa ti-car guards letiwani kambe xivutiso i ku loko va kha va va hakerisa va ku taniya va fika njhani ka ku va lava ntsengo wo nge sweswiya swo taniya okay hi landzeleli godfede la ta swi twisisa kahle ku mali leyiwani yi tirha yini hikuva va va hakiwi na vona vanhu lava and vanhu lava va security ka timovha ta hina minkarhi yin'we va hi kirema loko hi fika hi chika movheni ya ku xaveni na va hi rindzela va hi tsala va yaleyo a ni tivi hi ku mina un'wana ni tshame ni kha ni famba hi milenge a ku i sale right mahuwa mara ni nga fambi hi movha kama mtsirtani khesile buti wa mina khesile ikomu xilaluke i xikalavito hi ndlela leyi mana hundza hela loko se ni vuya na mnakisi malachi lava hi byela ku timhaka tingani kusuka le va nga koho ka ntlangu lowa wa FIFA Women's World Cup hi ndlela yaleyo hi ndlela leyi ni yi tirhisaka ku ya kona leyi ku nga na malachi hi leyi ku fikela eka nkarhi wa sweswi nkarhi bolo yin'we eka yin'we 60 wa timinetse na 55 wa second leti tlanga fambe tona va le ku cinceni xipano xa yona Nigeria khalanga mi ta eka n'wina mnakisi Phineas Malachi khesiri swinene mi ta sala na xipano xa dzumba na mina hi vo va nga ta famba na n'wina ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe ke wena u ri yini ke 0860002543 kusala tinona minete tinharhu ku va hi fika amakumu ka xiphemu lexi xo sungula xa nongonoko wa le xikarhi ka siku exikarhi ka awara ya 12 fika awara ya 3 xiphemu xo sungula i Afrika wa vulavula kasi xa vumbirhi i nongonoko dzumba na mina laha u yingiselaka na le ka SABC Plus hi ndlela yaleyo loyi wani ri yena Thami Malumbe a nge ri muhaxi tanihi membara ya EFF ni happy ku na risimu rin'wana va nge ni happy ne ni happy hi 10 years leyi ni happy ku ni sungule na yona hansi ni wisha hi teka tiko hi 2024 i Thami Malumbe u tirhise email address ya mathebela dp@sabc.co.za hi ndlela yoleyo a hi kuti wena ku mingisero mewe kwalaho nga koho timhaka tingani sanile hi timinete timbirhi leti hi nga ti tirhisaka hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha toho hi ndlela yoleyo banyana va tlanga munduku hi ndlela yoleyo se hi laha se Malachi na swi vona mi ri yini ni khensile khalanga khensa na le ka vayingiseri lava amukelaka leswi hi va endlelaka swona siku a ri verenene fambani mi ya wisa ti-shift ta humesana papa inkomo Malachi ya khensa swinene sweswo mingisero Munghana Lonene FM tanihi sweswi ni nga ku byela ku mi ta sala na xipano xa dzumba na mina si famba na n'wina ku fika kwele ka n'wina mi nga kusuhi na le thondo yanani mi ya vona ku endleka yini ka career fair leyi nga lulamisiwa hi ndhawu lele ya mintirho na matholelo ku tiva mani mi nga dyondza swo karhi loko swi ta ka timhaka ta mintirho ivi swi hetela swi mi veka ka xiyimo xa kahle xa ku va mi tikumela mintirho hi ndlela yaleyo mi swilo leswi nga humelela le a tribal ne ye le ka ribungwani ni tshemba ku mi ta swi landzelerisa na n'we kwala mi nga kona hina hi ta ringeta ku vona ku hi va pfuna njhani mani oma laha hi nga kotaka ko fana ku a swi hlupha leswi ya ku huma ti-PTO ntsena va kereke
hambi kereke yi na vo va humesa PTO na lava va humesa PTO ivi hi vona ku leyi nga rhanga hi ivi leyi nga rhanga yi va yo yi pasaku ivi loko ku ri ku a yi pasi lava nga yi fairisa va vula ku va yi fairisa hi mhaka ya yini mara siku lena na mitiphira ku yingisela Munghana Lonene FM se swi lilian ntlavan'wana va hi byela ku mahungu ya wara mbirhi ya ta yimise kwini mara siku lena nani ni vula n'we na vula n'we kwala tlhelo ka n'we tata